publish ibu nipi paro untung irang shu DPK special session apa biar don kat apa ngasih ban brief tegasni inalawan pas ya kaniga Kasil Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules arjara pusau kanika amendment rules kadai na kabanta bandi organize biang iki shnong na kawai ka konstitusi shawi konstitusi bakat pala ban balance yaki yung don junggi nung tempot fi kidon kandiat kum nanong po kapaham so bangan kabari nanong po nya bu no hajiran nang bakan kam yelong marjan kayu mo po long ru kabade hanong po konstitusi haga MDC karba haga MLA kadeha umsning ya kayu mo long ru nya ka lang no baka umsning nah tak kidon kandiat kato ni kum kalapalang kanora na sorang kam mira no cha mai nang bakan nong kandiat kan barang sebut kidon kato ni kisnong na mau sundram kum karaiba nong mai bakat ko ni kisnong mira no cha radikor kan nang taka cliff koloni karisa koloni Tripura Kasel ini kilong atat sebat ka lai mukra isim na nong tumai bu no ha lai mukra nang ka sauli ka lengkin ka mausir ini ki hapa ka chinong maupat iba boros kata ki hapa ka nang ka lum do bar ka lum sopo ka mensain ka kandiat football iba boros kata ki hapa ka lai mukra magini ki long atat sebat laban nyala no syaka mau prem lawan nang ka lum singain kepada boros kata hapa lai mukra laan no sya nong tumai juru ka mau pan ka baboros kata ka don haka maulai nama kelahatan ngawan ralang no batka mau khar penform kra idon ka tukun gisnong bang tia po laj janal gosiang mau kendro ini boros kata ki ha ka nong spung soyong tenri ka kham jingai lara no haka mau plang dingge nang ta haka jinge dei par ki sinong na paryong gunsi ibahap hanong stoynya haka MLA ya kituru ilara no kum kse kolong marngor bercuai-cuai nang ta kidon kisnong ki bahaba ka paryong motorization boros kata HKMDC kat bah HKML ki ngat haramrai kini kisnong rungnya permanlang no haramrai nang bakan suk itu nang ta ka ne ka mau ba maru ka ba de boros kata hanong stoin kum ka jiku aju ni paima bermana no syapo haramrai nang ta kidon kisnong na po haramrai jerngam giba hap apo kamu sundut hakamele ya kini kisnong ru kum ka meniar ka kriangrin ka siangra kini ru gilawan ra na rambrai sya mau sundut ka diskyang ka badan bersyukur ha rambrai nama kalung atat sebagai nostoy ngawan ra no sya nostoy nang ka idon kisnong giba hap apo ka mau sundut ha ka MDC karba ha ka MLA ki ha rambrai ya kini ru ngilawan ralang no haka rambrai kenang bakal bensuk kaju ka MLA konsusi kaju ka MDC usi kungi malang kasi ke malang joypur ke seldubi ba kum ter kidon du kisnong na po nong stoin kiba bersyata ke ngat hanong stoin MDC konsusi kat ba haka MLA ki ngat hamo sindrut kanong stoin ni gala kampun parat kinung tabut ngat sim no ikini kisnong na nong stoin ni ra sya mau sindrut kita kilong ka risyang ka maulang reang ka mau kenjon babun kisnong ter nang ta kaya jadi ba melim namar ba kani ka mau kriya ka hap haka mau plang boros kata ka ba ka misi kingat haka melim namar ba ka kenang ba kan pensuk ka ra lang no siapa mau plang nang ta kan ka mau kasiang ka mau diang kini boros kata ki hap halai ukra te namar ba ki long atas lang bat ka sorang kam la ai no sya sorang kam kalai dengan suai ke ba boros kata ka panong spung para no sya mau plang nang ta kanong rim helsu ke boros kata ka halai ukra la sya no mai jadi kilong ke adjustment yung kasih komite ke bangyo ban pas minta house kali sapa sya ng government governor bangyo ban hasil oh yes ngapom no krai namar ba ni perkat ba ka melim kan yo kala khamrit ni adjust no ikam pul makai bat ka melim
moro ngi kam katungi la pende be ke mulai kidon ki jaka ki haplom kum ka MLA kaju ka MDC kaju tang ba kini kisno asor khap sor ngi ma ban le kum ta namar ga bud disciple tingi haban chim hin ngi ta Bagi sor ki bobun baju sor ki bun ki long kum long MLA MDC ay no ibe arang ni ta ba jan e oke kum ka no sto ngi ay vino sa no sto mo kum ka no sto karena kisno diskiang haga MLA ka hap haram prai haga MDC ka ngat ha sorry haga MLA ka ngat hanung stoin kadang diskiang hang ni ong pe ho ngan batai bai pinyer naga 20 dam prai ni acha nong stoin nei ni acha nong stoin apa kane ka diskiang ka jan has ndak ba nong stoin kad ba haga MLA pada ngat ha ram prai tingin long ba nomor baka pe ngi kanyat lang nomor adjan para ha nong stoy tingi wanra ha nong stoy kamu ke fair ke MLA MDC betlong plang ro syarani ko la poi saupu new kilometer kat bahang ni yangi hapo musna ko degel bang arpo kilometer ni kita ki adjustment hang tangi benar kata ka syong ha look out jong government nimar na kam jungi ke long ba kumpala extend ni hadu santri pusat tempat ka duty jungi ke long ban pendep ya kamram bar ngi sutunat ba minta kasil komiti la pendep adin bagi la exercise ya ka sila komiti bar ban snap tu stakeholders kata ka syong haga look out jumlah government bar governor ni ban mai banong namar ba ya mentahi yangi extend tang hadu sandri satumba ka syong haga wisdom juga government by today or tomorrow gibabun pin ka pin patla ka mulai ngim patla le dan do dia sau putam salpu duna namar ka jinge ka mulai ka long ba gidon ka tuka gilong kompak ini area na taraw gi sushim no tanya ka maupat kayo masan hajar tab kampat da yarta kanong sto minta ka long balance na mangila ayat lang ikibari dik dia hakap shlong ye kum kalaban mau prem kum ka jiaw kum ka mau ka benar ka minta at least ka poi shaki 25 plus nearly 60% gamut kum digin you don't have kundai konsumsi MLA MDC naki ar kundai lese dar ko pi ong kum ba khat khat khandai ni ar pho kinlong kumbalong hi ki MLA MDC lainyo gitu gi nyau pratali nomor bagi hak sor hap ya balance gitu aduh mang ngil at ya ka kalaban mentang ngil at ya ka at ya ka Turis lawan. Gini. Ngi ate ka lum dorbar, lum sopo, mensain kenjat football. Sya na lain kra malki ya charlawan.